turut adat nataulay nasomaralo tulon itu hakta yurohaname ang boro sarus rohatta ala buat kami do namar ludu do kuras nabir amang boru di rohanami asa tau duitan nonu lauta amang boru jole pasah kami mau nanti amang boru Ya memang, memang. tong sonari pe kamu apa kan radio naso pasah kami atau amang boru namar ludu nama hani di segala persautan tuan na bornanion dan kamu mang nahubar kusi asing marohane martade bata kita pena mamarludu hatol mau di pinopar na porunamion dan uding gamalo akka paranguluat pare nanang ro hatta nama masu eso nanari pero nami ma so ni lokon ni hatan ni jotua firma poki bal pasalongan firma tawdita luwe masude na sa pasamota asima rohani yang martade bata marhite tanyang nami rak mangiluhi tatu Tuhan saya sampai di hamuna akka hatwau ila kuaka maro akka pasu-pasu jala bikin akan yosona majara hidup asima rohani Tuhan saya kita nama dengan nyumur do pasu-pasu agar dia di hamuna asal rohon nami mason ni dok ni na dua di bawah tu ni rumah di bawah di sofa numa gajang garagabe umur na boron ungabian mahamuna apa na poso di orang kami la jorok kabenion suara tema nama nami
Lama kebetua duduk ni berbatu. Lunga pasakon ulos kalau kabula-hula. Sulima ulos napi nasa nami mangaiton pasu-pasu. Nami doktor dinami pasapis bahasa kami siapa persahabatan negara. Si sulima hitam pas jalan horas keras. Maralopolo pa naman, maralopolo tatingkin na mo. Siwa mata berdua pasti bukan di pitola. Mari dong kita tua mata lebata, ya nak kodok kilo karena borong. Orang semua sudah naik alat tua. Semua ini mana tinggal di hutan. Matu tuh. Siani.
gabi bang anak-anak, gabi mandok pere, satu boruna. Natura ka namin. Asa sasa disuruh masa apa tuh dokter di tiga ras. Rumah sa sikop dilus nerohaka, ulau di pasar maituan ni naboru namion. Asima kali bata, dia beta maraka, sesunema horas. Sekalian do Jabar, roja ba kamu baru ada si Jabar. Permasik nami. Bangan jolo etenga dison adong hubungan. Tadi itu ada basa-basi. Kalau saya sederhana ku tamunan, tidak tiada kelata ida mau ini lihat dari orang saudu dan karena orang lagi. Rap saudu ini butikan lagi sukumu. Rap jongdong, rap udu, lalu nah sauduan menurut prinsip kebenaran yang akan kita. Sauduan ini maksudnya ikon sadaroha sada tujuan nirahu ni sadahor. Tak sudah kurung susakut jadi balia. Tak sudah akau humnyaka partitrota ka partitrota nang presiden susah sama ini mana saya kami atas nama Pariban itu tuan. Kalau dong kebenaran dengan baik, ya kami kesempatan.
dinatu kawatan. Saya masih dia sok-sok ini manang sahat tuha sahatan. Obar matuzuzumuna ang baru asimaro hantu hatai selain kita beli hita hai pason ison huwa kami do obar madi haroro nami eme namar ludu namar rudang asa asiro hantu hatai saya dile madi hamuna marludu madi hamuna nang hasol maun marludu nang hamoraun marludu manang hagario matutu tulang marga siahan geleng ni Akka ang baru namion opar mati haro nami ang baru asa fasat kami opar sibuk banan nami omma mula na omma dia na las omma hasasara ni eme namar ludu baik dalam ma na opar tusi pasalongan berpelar terdimuna para salukna juru-juru madihamu apa ngomongan iya sampai dua pula corona bion dalam nama partisi
nami. Saya juru-juru kan ang diabrakkan. Alani permusik nami. Atau satu malam bu melai. Bu ya. Anak ni naboru namion, doh boruna, doh pusia anak, doh pusia boru, doh no 5 baca 5. Amang permusik nami. Asal pasal kami, pasu tuh pinapori naboru namion, gadang mazolo, naho permusik. Alai martangiang dohani hutuhani saya digoi Tuhan las liroha dihamuna kapakoran na baruku sohanima akanakna sohanima nak do borona sada mahawa kang buru sada pamahang buru usi itu mau panggarano. Tanaman pinulog sosoli ng porunam yon. Opar malasi pasotor namin. Pinok pa rin ang porunam yon. Ay dalang mana opar tusi.
orang. Asa kunia ombol. Nakadengani tujuh amur hami mangulobi dong keneng namio. Luai ngahai mangulobi. Bila kerohan kami jolo-jolo bihari be asa toko kamu hata tu kami hule-hule. Kehanon, baik apa? Pangatan Bandang Mas Tio terus sama satu asalan. Jadi emang kalau siami main kalau memang kodang mula-mula. Baik kalau memang kodang lihat.
dengan Allah bersalawat. Karena dia dengan maka berapa di kota kota sini orang orang besarnya. Albania ini kabelnya uli. Kalau orang tulang om, sana ulos menguasai tuan ini naporkom. Tengok kita saya pumat anak. Sana perhubungan tubur ni naporkom. Saya turun. Sana perhubungan cuma hopus anak. Sana perhubungan cuma hopus buru. Empat. Sana tudi ni nono ni naporkom. 5. Sana mana tuhan gini naporkom. Sana tu ini naporkom. Di imah ulos ako na tulang. Magilo ha. Sudah anak-anak kamu. Kujo lusa.
Patutur jangan Mamura. Barbari semua kemudian ke Mamura cara masuk paham. Musik kami. Bajoro. Ya si bulu-bulu itu Pak aja si bulu. Solution.